znate li šta je Baga Music? Tuzlanski Defense svira upravo to. Pa ne znam, eto, nastali smo raspadom riječi tuzlanske grupe krajem 90-ih. Tek sada se može pričati album, to jest trenutno se album miksa. Pa ne bi ja to baš nazvao reggae, ali osjeti se ta primjesa, ta influenca reggae. Mada u mnošim pjesmama imaš i hip-hopa i hardcora, čak i noiza. Da bi etno u zadnje vrijeme pogotovo. Etno iz razloga što je u genima, a taj dub zbog čisto radi, što se kaže, freestyle na probama, pa nekako se udabaš i Bitna stvar što je reggae nastao na Jamajci, kad je Jamajka bila u veoma sličnoj situaciji u kojoj se nalazi sad naša zemlja. Znači taj korupcija, kriminal, ilegala i to, tako da mi uopšte nije što reggae, zašto ne reggae? Reggae u snijegu, reggae Bosna. Ja sjećam prije pubertetli, metal se slušao, hardcore, rap. Uvijek je na gidama se puštao Bob Marley. Znači mi smo ona ekipa što su puštali znaš, Cepelin, hajmo mi sad, omladna se. Da se malo vratim u te, znaš, u te korijene smo uvijek išli na Bob Marley. Baga, mi smo to nazvali jednom riječu, Baga Music, to je da vam otkrijem kako će se album zvati. A mi se volimo, ja to volim nazvati, smo malo i na komičan band, mi nismo baš mi znamo svirati svojih 10 pjesama, onda ostatak nešto mutljat, smijat se sami sebi, tu, znaš, narod primijeti, pa se malo i opusti, gazde zarade i svima dobro. Defense, samo riješ ti kaže. Jer čitav život odbrana. Sve nešto braniš, čitav život braniš. Jel' tako? Mi smo strašno imali problema kako to na album prenijeti što mi uživo sviramo, pošto stvarno dugo uživo sviramo i svaki put. I sad kad smo snimali, osjetili smo jednom da je to blaže, da smo se morali malo. Zato to je jedan od razloga što je to i potrajalo, taj album. Malo je to došlo i spontano, onako poslije 2-3 godine svirki tamo, vamo, gore, dole, odjednom se fokusiralo na studio i kako ko je imao iskustva u radu i studiju, tako se snalaze. Mislim, sve je rađeno u Tuzli, Tuzla baš nema neki istorijat rada, niti posebnih studija i miksa se u Tuzli, a dalje ćemo vidjeti gdje će, kako će, šta će. Ali smo želeli da bude pod jedan namjera je da bude domaći proizvod, 1/1, što više može, jel? Pa da iskreno kažem, Edo je, kad on došao, 90, slagać 97, 98, otuzli tad je već bio freak, mi smo se upoznali preko ovih grafita, preko crtanja, nešto, imam ja band, hajde, imam ja tekstove, mogu ja doći, može mene, tad je bio onaj fason, tad smo svirali onaj striktno hardcore, naš, malo repaš, pa onda žestoko, ja sam bio žestoki glas, ali kad je momak počeo čitati tekstove, tu se zamijetilo, tu prva svirka u domu bila, ja sam bio. Kad je frajer izašao, ali činjenica je da je on ostao u Defensu, znači da nije ovo solo, ne bi nikad mogao njegov talent, mi smo to znali, Edo, dragi, idi snimaj to potitno, tu žicu rijetko ko se rodi s tom žicom, genije. Ali nama je pomoglo iz razloga što smo mi tu pomoć očekivali od njih, razumiješ? Mi smo stvarno dobri prijatelji, čim je malo se stavno na noge, pravi bosančeros, znaš, od vam, normalno, pa joj, čovječ pravi zgradu, zovniš Amidžu da ti kreći, jel u njemu, pa jel? We got these sweet emotions. They take us to our ocean. Our ocean in the Neverland. We got this problem, but we live in it. We live in it now. I got no
love for you, and you know it's true, you know it's true. I see it in your eyes. Da nije bilo FM Jama, emisije, Emira, DJ Fat, Sola, Frankija, ekipe, slabo bi ovo bilo na ovom nivou. Mislim, Dubioza, Zoster, Dabr Belion, Brčko, nažalost Mana Sagra se raspala, još par bendova, znači da ima nešto, znači da je ta scena se ipak malo osjeti i onda će biti svima lakše. Ako se budemo držali zajedno, pomagali, to će biti to. Pripremite se mjesec, dva, album Defensa, Baga Music, svima će nam biti lijepo, vidimo se znači na proljeće, počinju koncertne aktivnosti. Pod menadžerskom paucom Tuzla Live, Ane Sedisa, bit će nam super. Peace, aloha, unity.